kumslo alokivi patha pesu chani rikhoki mukubidi ashigani chalo ketani kini no mukubidi ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto khamipini rikhoki mukukthu agizani chalo lo news 18 Sutsa Kithe no pikiuna Iran gaku Hezbollah gushimi qona aszani chalo lo Israel gaku ahu Elin Zaitim base IDF 3rd Infantry Brigade 91st Division gushimi qo nangochekiu ala bom vesevetse ipi Israeli Defense Forces gushimi qona pikiuna Hezbollah gushimi qona new headquarter la rocket bomb vesevetse ke dola shige pungu ye kungu chekilanan new Israel gaku Iron Dome gushinanu pe thana ningna vekamba wachai ipi ikimo ning dola ye kivekiu izavekiu ye kumo khai ipi itagi Israeli Defense Forces gushimi qona pikiuna Iran gaku Hezbollah gushimi qona new headquarter la rocket bomb vesevetse kiu tipako ye panongna pana Lebanon gaku Arzon ipikiu alana new headquarter la vesevetse ke ke ipi itagi Lebanon gaku official national news agency NNA Sutsa Kithe no pikiuna Israeli Defense Forces gushimi qona aszani talologe new Lebanon gaku aphu kthulage bom khami vesevetse ipi itagi Agence France Press AFP Sutsa Kithe no pikiuna khetani kini no mukukthumpe rilekhisni tupulani chalolo no ishiktola Israeli Defense Forces gushimi qona Lebanon gakula alkango bom vesevetse kiula Iran gaku Hezbollah gushimi vekipithive ke koye akikihila akhek thu no hlochni shivai ipi eno Lebanon gaku civil mi Israeli Defense Forces gushimi qona alkango bomna vekipithive ke koye akikihila hlochni shivai ipi rikhoki mukukthu agizani chalolo tribal media Sutsa Kithe no pikiuno India gaku Manipur state Churchanpur district Sangaikot area la security forces gushimi qona search operation shikiula UKLF kuki galami kini galvai ipi pakma dola lakhiye tong hokhu baite ampe mukutsni ngo kamkhulun guite ampe mukupungu ipi itagi asa Kithe no pikiuno security forces gushimi qona pakma ye Sangaikot police station pivula galve ipi security forces gushimi qona pakma launa 9mm barita pistol lika lakhingo magazine lakhi ena alkaguli athi pungungo yigiklu lakhi ena knife lakhingo mobile phone lakhi pakma launa galvai ipi asa Kithe no pikiuna ko pakma na pana galamim po gona guka khachekelana security forces gushimi qona pakma galve ipi itagi tribal media Sutsa Kithe no pikiuna Manipur states la Meitei galami khamna Dr. Miktomo villa alkana nongo vekipithivani pi kichkwe ipi itagi asa Kithe no pikiuna Dr. Miktomo na sit in protest kupushivani pi akupushivai ipi itagi asa Kithe no pikiuna Meitei galami qona pana Meitei Dr. Mi tipako alkana vekipithivani pi warning sekiuye gotu akini ushivai ipi Akotona Imphal Pugila Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS Hospital Shikibiviki Dr. Kongo CMO Chief Medical Officer Wola Dr. Mi Kumtsana Panumlo Igona Kemo Kiulano sit in protest kupu tipo ye ishi ashigeni sala inakhe ai chigilano putuvena pucho ai chigikni ktola shinishani ipi Meitei galami tipakona pana Meitei Dr. Mi ko alkana vekipithivani ipi warning security po ye panongna Dr. Mi tipako launa huka khwa kiu sumona kiwanga ke ipi rikhoki mukukini agizani chalolo Hindustan Times Sutsa Kithe no pikiuno Russia gaku gushimi qona Ukraine gaku Donetsk region Ocheritin town la Ukraine gushimi qona ngochekiu ala zlena bom ktomo vesuvesi kiula Ukraine gushimi ktomo na tipo khvena po khaveni pi igona pakapsa vikimo kumsla Russia gushimi qona bom vesuvesi kiwanga tipo khvena Ukraine gushimi ko pom lavai ipi ena tlena Ukraine gaku gushimi ktomo tlena akhu ka havai ipi ikimo Ukraine gushimi tipako ye timi khiji akhu ka havekela mtsumshi pisinpe ipi rikhoki mukulaki takani chalala Nagaland Tribune Sutsa Kithe no pikiuno India gaku Nagaland state mi kiptimi punguna Germany gaku Bundesliga football clubs la football kishi kivenan kila kokphe lunishani ipi panong dola lakhiye nitoka tamang ipi lakhina lalminkai
Thompson ipi lakina se boygin haukip lakina kaimin len haukip ena lakina asa ayemi ipi Dimapur Sporting Club DSC la managing director Shakyu Yangsen Jamir na pikiuna pano pungu dola kamiye Kithe na unani ipi ena kamiye asala kamithiu unani ipi pano pungu dola nitoka tamango lalmin kai Thompson ye mozaki tache salolono mozaki chigi pungu salok tola FC Augsburg football game kupugula sinkiu kongna Kithe na unani ipi Ikimo se boygin haukip ngo kaimin len haukip ena asa ayemi ye mozaki chigso so na unani ipi ena panok tu ye mozaki chuk thu salalono mozaki mukuk thu salak tola football kokpe Germany ga ku a tipola lunani ipi Rihoki mukuk thu agizani salalo the guardian sasa Kithe no pikiuno Taiwan ga ku la China ga ku yipikana kagilanam la phelkyu China ga ku dictator lakhi Jinkai Shek Jutho statue akesnina hotso ye Taiwan ga ku yipikana kumtsu shipsavena ikipeveni pi akupu shivai ipi China ga ku military dictator Chiang Kai-shek ye China ga ku Republic of China la ampe mukuso president shi chekyu lakhi ke ipi Rihoki mukuktu agizani tsalolo in short sasa Kithe no pikiuno asazani tsalolo Syria ga ku ahungo kipelo kumadolo United States ga ku gushmyo ko nang mochekyu a lakhi military base lakhi la Iraq ga ku gushmyo ko na rocket bomb khami vesuvetse ipi Ikimo tleno United States ga ku gushmi timi kiji akhu kahave kela pitsin pay ipi Rihoki mukulaki takani salolo the Times of India sasa Kithe no pikiuno Ukraine ga ku Chasiv Yar town phi vila Bagnadivka village puye Russia gushmyo ko na capture shivena Ukraine ga ku gushmi ko na luvasai ipi itagi Ukraine ga ku capital Kyiv phuge gushmi ko na pikiuna Russia ga ku gushmi ko na new Ukraine ga ku Chasiv Yar town la chala ki pes bomb vesivese kyu gongno timi khumo gna chemo kyu town la khi toy vai ipi Chasiv Yar town hipo ye Ukraine ni katani jek thu so gna che kyu town la khi kimo iti hi timi kutomo na panong ki alu khwena po khawai ipi Rihoki mukuktu agizani tsalolo the Times of Israel sasa Kithe no Malaysia ga ku defense minister Muhammad Khaled Nordon na pikiuna Malaysia ga kula agizani tsalolo Perak state la Malaysian Navy 90th anniversary kupu ikhilu kyulo Fennec helicopter gushikyo lakhingo AW139 marine operations helicopter gushikyo lakhikma kungu kumza yeuchekilana kutsulve ipi Lena helicopter kama alo eka kimi timi chige akfu kahawai ipi Helicopter tikma kutsul vekiula ami ipekiuna timi kumo khami piti vekiwongna akumo khami ye ku kila umchimlave ipi Rihoki mukuktu agizani tsalolo Hindustan Times sasa Kithe no pikiuna North Korea ga ku gushimi okona wana ga ku nuclear bomb khamingo short range ballistic missile bomb khami Kishi pei thanan kila kokpe asazani tsalolo na lufai ipi Panong na agushi kokpe lukyu tipo ye ku dolomo agumi ga khu khamina panong sasa agushin kila kishi panong sasa agushinan kila kokpe lukyu ke ipi North Korea ga khu ye Russia ga khu ngo China ga khu sasa ksapau ki view ga khu laki shicheni ipi Ikimo North Korea ga khu ye United States ga khu ngo South Korea ga khu eno Japan ga khu sasa amlu laki shil chamoi ipi Reuters sa Kithe no pikiuna China ga khu la aphugi tomo la aki building ki ji kuswa tomo gongna aphugi tomo la sea level azugi level veches aige alo ilocheni ipi ena asala igona hu kyuloge flood shibe kyulana aphugi ki ji tomo na igona aveksa kusholcheni ipi China ga khu sasa Kithe no pikiuna China ga khu la aphugi ki ji tomo la aki building ki ji kuswa ko ye ampela meter ku tola Ayeghiqha alo ilovani ipi Aki building tipako Ayeghiqha alo ilovya ki tipo ye akimshi gongna ki ipi Rihoki mukulaki ta kani tsalolo in short sasa Kithe no pikiuna India ga khumi United States ga khula kipimi shi chekyu kiptimi kuma nivesh mukango Gautam Percy ye United States ga ko Arizona states lo yegiklu lakilana chekilana pakma yegiklu na Katawmi yegiklu laki sas zlena kutsul veki wongna
pakmango yegiklu sa chikiu kma ye izave ipi ekemo panong dola yegiklu sa chikiu kma ye igona izave kiu ye shamoy ipi ekemo india ga khumi kipimi kma ye shikipivi kila salve kemo lena vimla vena pakma khu ka hawai ipi pakma ye india ga ko telangana state mi kma ipi pakma ye united states ga ko arizona state university kipikila kipimi kma ipi asa kithe no pikiuno lie over jikokhi muku tupulani salolo connected to india sasa kithe no pikiuno Ayeghiqha fashion influencer jkp mi lucky shakyu surbi jain ye ovarian cancer totimi kusu lucky gona ovekyu pinedo anigini salolo no likhu kahawai ipi asa kithe no pikiuno lie ovarian cancer kusu gona shikipivikila akhi kini show ngovekemu Lena Vimla Vena Leak Hook Hawaii Ipi. Lie India Gaku Uttar Pradesh State Ghaziabad Pugimi Lakike Ipi. Asaki Teno Pikiuno Lie Anigini Salolono Leak Hook Havikimo Muchulani Salolono Leak Kini Ho Hok Pu Ikilufai Ipi. Lie Ampe Shigi Shivena Ak Hook Hawaii Ipi. Lie Pau Instagram Papechikimi followers Katanil Hopungu Show Ani Ipi. Issues Sagite Hipodo Nongkum Zishkimti.